Ka Lumpung Ilekai Sports ka Chief Minister District Level Inter-School Athletic Meets Hajar Paulai. Ia ka bala penlong da ka Office u District Sports Officer Riboy Distreng. Kala poino siya kabakun menta ka singi ka Puay tarik uyayong Hajar Paulai. Hadin balay pau Tylli ki school. Kilawan bani shimbenta shirhem ha kate ka Lumpung. Bala penlong hamadan Khur kalang Bhoy Rembong Riboy Distreng. Hak jile kai baper. Hak ne kesingi penkot lawan ban penha perda du MDC ke umroi constituency ba rangken sai karbuki kumukong san hak jingi don rengkat ke kong paidolin el nong lain ke badai ke district school education officer u DSO ke Ribhoi uba Bobby Nongben u BDO ke Bhoi Rembong uba P Mukim uba ST Rempeng uba dei urang ba snong ke lum dai kla Bhoi Rembong ki nong hikai ki kena school lembat ki staff ka office u DSO bat ki we na pedeng ki lai pau Tylli ki school ki bana ka them Ribhoi ki balaya wan ban shimbenta hakane ka Lumpung ka Saint Joseph Secondary School Umden kalayo Khur ya ka nam Laduh hadin bak layo ban Khur hadu khat lai Tylli ki Takma Ksiar na kaliang ka office u DSO kala samru ki khusnam hakate ka sngi bakentup ya ka best team haka kerdan under 14 ki kenthei lara daga Saint John Secondary School Jentru ban haka liang ki shenrang lara daga Saint Alfred Secondary School Marngar haka kerdan under 16 haka liang ki kenthei lara daga Right Nongbri Secondary School Umsau Nongbri ban ka Saint Paul Higher Secondary School Nongpo haka liang ki shenrang katba haka under 18 lara daga Saint Alfred Secondary School Marngar hakaliang ki kenthei baka Saint Joseph Secondary School Umden hakaliang ki shenrang kane ka Lumpung ka deiru banjit ikinong ilekai shenrang bat kenthei ki ba wan shakman hakijingi kop jong ki jat jingi lekai ba pher ban mikmat pan sya ka Lumpung ka state level ka ban salong shen
Jompi. Baroa kita di barem. Lacang senang. Kamera ka up Jompi. Tomorrow belongs to the people who prepare for it today. Nangat kisumpu abang-abang. Kalasay, lagi kalasay kapapernay, kadai nakabentang yung gitu, kibapan kre, menda. Nobody planned to lose. But losing today helps you to win tomorrow or in the next. I'd like to say again, to try and fail again is not a laziness. Lem kajian berkat kejopi dan onong kebajo. Pat kajian si berkat kejopi kapen ipu iping si kadeye ya dari kesini. Pat onong balen lagi pai hakikat lekai. Kami pai distrik kejopi. Kadang kami di distrik kapal pau hakikat sports. Onong balen na po kadang-kadang buhay ni Ibrahim kejungi nila sayuru yashimur state players have a day back to football isar bupi nandat na play mo joga ni kata iman idong nila kaya kita kana nila kaya kejungi ibang person nila state orang akan ukur yang lebih setar dari mereka maupun Upabi kanupi ulah jadi penting state ini. Kita nak berukti Islam jami. Nama kata dokumen sikat dia. Kumuloni kamat lapor kumulai kursus ini. Banyak iba Islam jadi bertanya jami. Ki ia kami lekat. I declare the Chief Minister Inter-School Athletic Meet 2023 closed.